Ой, салтанат кеткен тұр. Мына ментеп бүгін күн дағы башталды. Таң атпай 6-да ойғанғаныма 1 жылдың жүзі болып тұр. Тур башқа айла жоқ. Келгенім менен иштөөгө уруксат кагазын алам деп алдамчылардын торунда түшүп алдым. Көрсө, алдап акчамды алып, мага жасалма документ жасап берип коюштур. Ошентип, жасалма документ менен эч жерге иштей албай, айылдагы жалгыз үйдү сатып, билетке, ишке орношом деген акчамда түгөнүп, айла жок орустун короосун чыпырып анткени апам кургак учуу оорусуна чалдыгып, дарыланууга шарт жок үйдө олтурат. Мен дагы акча табып апамды айыктырып үй бүлө багам деп эл катары Россиянын Кетемир шаарына келдим. Assalamualaikum. Бүгін суық па дейм, Жақсы өйдесі олықтарыңыз? Тыныш бе? Айыл апа тыныш бе бары? Мен жүрем жақсы. Жұмышта болсын бары. Өзіңіздер қандайсыздар? Yo, Алмамбет! Olmayısın Mert tarafı. Hazır Kırgızistan'dan apam çalıp yapıyor. Güneş olay mı? Çocuğu kesin. Çok işlegenden çok iş gerek. Oldu. Hazır, vermem. Apa, vallahi çakır olduk kıracaklar. Hazır. Lütfen hemen size özün çalıp olun.
извините. Что за дело? А сіз кыргызсыз бы? Эмне көрбөй атасыңбы? Эмне кылганың бул? Эчнеси болду кечириңиз. Сугуп калдыңыз окшойт, Тоңуп калды. келиңиз анда. Шапка. Шуну. Атыңыз ким болот? Сейхан. Атына кыз экен, Екатеринбург. Россиядагы кыргыздардын эң көп жайгашкан шаары. Экинчи мекенибиз десем да болот. Анткени ошол шаарда иштеп, үй бүлө багып келебиз. Ал бул жүрөгүбүзгө жакын карнавал соода борбору. Себеби бул жерден азык-түлүктөрдүн, буюмдардын баарын тапса болот. Эс алууга да ыңгайлуу. Көпчүлүк жаштар дем алыш күндөрүн, жада калса таанышуу, жолугушууларды да ушул жерде өткөрөт. Ошолор катары мен дагы дем алыш күндөрү келип турам. Ушул жерге келген сайын Кыргызстандын шараккан суулары, бийик тоолору көз алдыма элестелип, мекенге болгон сагынычым аз да болсо жазылып калат. Мына дагы бир сүйүшкөн жаштар жолугушууда турат. Aman çakıp koy çay içe oldu. Tamam pişti oldu. Aman süre çay içeriz tamam pişti. Çakırdım da doktor ülkeni. Kandır aldı gelip pasere. Daha bir bağ çakıp edeyim mi? Avukkan okşak gelip de prezident. Ki aman çay içeriz. Мына жайып қойыншы, ертең жұмысқа баратын.
Не, су oldu. Eşikte ayağış soğuk oldu da. Tamam, qanday olib turadi tamam. Ayoq yaxshi olib turibdi. Kim bo'ldi deb so'rasan sen? Tomoq kim jasadi? O'zimga o'zing qildi da bekor. Tomoq yaxshi olib turadi, damda olib tur. Do'stim keltiribdi o'zi. İşler qanday o'tadi? İşler yaxshi-da. Ertaga normal ishni kelmaydi. Rossiyada sen qanchada ishlaysan ertaga? Bizda yumush bor. Tem olish yo'q. Eshik oyoq sovuq. Minus 38-40 gradusga chiqib ketadi. Aylajoq ana. O'risdan qo'rg'osini chiqarasdan boshqa ne ish qiladi? Do'stim eshikda keyin jabroq serbesh tavishim bersin. Aytmoqchi aqling yo'q ama. Aslında ben ertem bilen söyleştim de. Hazırınca apamın akvalı orgu. Aytımına varağında başka oruxanaga toruptur. Vrachlar ne de o'tadi? Akvalı orgu deydi qo'y. Yaxshi olib ketsin endi. Bitta oyib ketsin men de. Sen de zavod bo'lgan yaxshi olib ketaman. Borgan o'yim tez o'shadi. Gel bu alsana şeyden. Gel ama sen. Sen al ne? Tamam. Kim geldi gene? Çıvaç gelsen mi? Oturttu içeri. Sen boğdun mu? Nasıl varsan rahatlı. Sıra çıkana? Tamam. Bugün adam көп болып biraz қалмап қалдым. Ертең оталай lan. Kim geldi? Yarına geldi tükelle. Otura bakar mı canım? Erten iş baş görevler. Bol tuzak sağ. Erten zaman soğuk olsa öyle. Erten bile turuş kıyım oldu. Erten bile oturalım mı? Ayakta kolay mı? Bakalım. Sen iş baş görevler.
Sözüm için kontrol hocası mı? Yok hayır, kapalım yok. Ağabeyim şu mu? Zaten için. Ha kim ekan bu? Ha, otam o. Ha, ulan aka siz mi? Ha, жақсы. Оңбай жатат. Ne? Pomem ne oldu? Dayıca. Düşünböd. Oluş mümkün emas. Эмнеге тагдыр сыноосу мынчалык катаал? Бирде кубанса, бирде кайгыга батырат. Эми эле сүйүмдү таптым деп кубанып жатсам, суук кабар келип, жан дүйнөмдү сыздатты. Апамды айыктырам деп, кээде ач калып, кээде суукка тоңуп, иштеп жатпадым беле. А бирок ташбоор ажал баары бир алып кетти. Сизди акыркы жолу көрүп калбаганыма өкүнөм. А бирок эмнесиңиз ар дайым жанымда жүрөт. Болду эми. Мен үчүн жашоонун кызыгы жок. Баарын таштап кетем. Мага окшоп, кара курсактын айынан чет өлкөдө жүргөн кыргыздардын тагдыры талкаланып, азап чегип, туулган жерин бир көрүүгө зар болуп жүрүшөт. Оңгүлүнөн бир булач элек жаштарыбыз ойной турган мезгилинде турмуштун оор арабасын тартып жүрүшөт. Буга ким күнөөлүү? Эл башкарчу эл-өөлдөрүбүз эки-экиден бөлүнүп, карапайым калкка кайдеген мамиле кылып жатса, биздин жүргөнүбүз ушулда.